Asantewaa said obi edidi ni kuna tamunti eye ne yana na woti social media any casuals eye all those funny clips ni all those videos no Akwaba shunko ede ebaye fidi kasi eso nyamisha wo sedan da wonya ebre eje edwetin sema ede ebesomo na ene de ya mene wo ekasa de ensem dodo na ena babeto igwa ede afa eye TikTok star Asantewaa eho obi be busa say adai efa onini nuake ene ama official sensemi ana because I know nansin di say edi him ewo Abefontentine eso ne so yes abre ya mene wo kasa de chesen aba no de efa ye Asantewaa ene ono ankasa ni kunu ehun na se de mo amonim no ehim se de Asantewaa wo ne sebio ye ne manager ene se de wodi na agro esi efa ewa Abefontentine so dodo na akasa ede afa honhon ne se ade yi de obawarefo enoma bi wo honom a eni kwan se wo ye enoma bi wo honom a entwe yi nanso so no obi ane study or ye na se wo di ne nyoma etu eye edwa esi efa the style of aye advertising na se how or build eye ne brand esi efa nti dodo na ehun se ono so no way of building the brand na wo ye nanso so dodo na no ehun se entwe ye nanso so no neyi me no wo kasai edie ne nkrofo a chese womo ehwe no womo efollow no womo hwe eye Asantewaa over the years ehun se da bi ne nyoma bi wo hono ma entwe ye na nansen kwa wo ne nua yeke ene ama official saga na eba ne the way a enyoma ekono ne nam so much say eye one of the fan no etiki to ono ani page so ni latest year so chese wo ye ya chese waye ya Asantewaa ekunu pa eye obi anim se de oya ade a etimi hye ne yonko esi efa obi wo hono ma wo de befa wo maame so because onim se wakoma ben wo maame ana se unie bi eso na nipa ni hu se de aye Asantewaa onpese ye ka ne kunu asem ana se de onpese ne kunu hu nsem bebeta to abonten no eno nti no so take aye advantage of that any hse o take it to ni page so okukodi Asantewaa ekunu atem a wo cho se enti na berma Gyimi na wo ware no obusa se enti na berma Gyimi ena wo ware no ne no na Asantewaa eye post no ena o se there bi o enti nipa de senate meeting na se edi ne yonko ba atem se wa ware eye obi a wa Gyimi ana se sen eye Asantewaa ya pa eye ne enti e no so nam so much so any wa be ye video ana video bi asapuliti sabre ya to say binum ho ne se dome ena wo dome nipa na ocho sa ensem no edito na see ena Asantewaa ede ne ensem no eto edwa o say to tell your fellow human that I am married to a fool. Wow. May God wrath come upon you and your family if my husband is one of the wisest on earth. Amen. Eno na chese ya Asantewaa de betu dwa na me no wo kase ene abranti bi nso so aba react to eye ensem no true eye Asantewaa na video na out of form yenko na chese yenko tie eye ono nso so ne ensem no na yehwe eye response Asantewaa ede eba ye no na ye ba ye ka ho nyina so me aba besom Asantewaa said obi edidi ni kuna tamunti eye ne yana na woti social media any casuals all those funny clips ni all those videos no for ene se de wan kasa ode wani na waso ekokuti ensem no se de esi ekoye eno no na eno na amadodo na kasa de bi na Asantewaa oya so obi didi wo kuna tem ana se oya so obi ka tre wo se wo kunu ye Gyimi ana se like using the word fool ede ema wo kunu because one kasan what is grace wokno in the public domain e wie dada omo dodo na wiase nyine hunu sese bi wokno no ye nyade se wubu no obu edi obu die umfa bi emfa ma no ena nyade se wudi ni die ema okuna busua na nkampo chese wodi bi ama wompo wabusua ene wunua no entina
say ne obi etimi aba be ka sansem we ya wo momo wo take no so offensive eba be puti eye ghost raf de ama eye say nipa no all day because one wa say eye the harm no da na ebinu hu ne say Asantewaa reaction is quite really funny and pretty though, but hu ne say ahye abaya no pa na yenu ebi dia wo de eba see the controversies are too much. The way she is building her brand is very bad and will hurt her in a long run. And no fun back when someone would ever back also the other boy saying he number one wicked people in this world. They are plenty. Allow this person. You brought this upon yourself. Did you think about your husband when you were doing that? And not NHS if you know so edi or by just a little na criticize Asantewaa say or no and na wakwakofa we nyina ede aba from the onset how our name manager cashiers one more display one more wo pool mo yes abra na cheso ye oba warefu ni nyina wamfa ni anto ni neoma awo ye before di ne ho wewe mu nsem adodo na eba na nsen chese eye ebinu kwampo ka say fela makafu ya threaten no say wo bebu no ne won kwani ba because so akodi medical edi na chi aka form say fala ene ebiemu nso so controversy say fa woni Asantewaa jan so say bi wono so are it is ni nyina allegations and for dey ba say medical ni na da Asantewaa jan so ne no adane de keka intina ebinu hu ne say so we benya akwenya akan simbi e de afan ho na so we benya akwenya at disrespect so to the extent so bitimi I extended the disrespect no e de akọ eye wukuno so na ejina how you the lady you carry yourself how a wo oba no usi eye wonyoma esi efa because wubu hu e wa abontia ene nam so mani pa no so eye den able sanse ye bibi memo de you ne say respect is reciprocal ubu hu a ena obi ebu intini se we mu hu a be den na obi susu ayeden ebu nti obi no hu ne se ene Asantewaa bu efu na wo call eye the wrath of God e de ama obi a onkan hu me say in the first place no why ena start say all this greasy eye the husband in the public domain why ena start say all didi ne kunu attempt because so which meaning eye wo manager eye nyoma binum e wa abonten na yokokana utimi bebetro say what if say bia ukunu ejina ho no mana say ukunu kwampo na take a video na what do you try to say and also what impression are you giving outside that just say bia ukunu no kwampo no say bia onim na said there as a bema na eno na nsem bia dodo na eka because of a previous comment bia Asantewaa na ameki towards on ne manager reaction chese bi na bi no ho ni se enya o ma dodo na ho se maybe what if say ni kunu krampo na handle camera na wo twa wo mo na for all you know no then na winim de fam nti so wetimi kikasa ensem we nyina de na ti so no ankasa no se bi wentimi amfa obo ama ne kunu ana wamfini die ama ne kunu nti no se on pese obi be kasa nanim ana se won pese se bi obi be ka bibi na de atia ne kunu dia ena won hwe no ntoto ne fie yi won hwe no ntoto ne nyoma yi because the war ye ne de ngwase pa ena eba even now ni kunu k enso so ene ama official saga yi sanso eba yi kwampo de na just akwakwa ye the worst part of it all I say ebusuan ni munyam no ye de titwi from nidie no anase ye the fame a wo mo enya ye is now hitting the rock bisa no because of say controversies are going all around ne ensema apie de urban because of as ye name Asantewaa as a TikTok star saying go for evaluate man or respecting now some people although people hold her in high esteem but some people no doesn't regard that personality or that influencer anymore into no say we nyina etubetwa ono a enhwe tutu ne me na enu ebinim so ho ne se dey to the extent so obi betimi afre wo bi kunu Gyimi no is on call for enu nti ne nipa no on brought back to page ne so on be apologize to Asantewaa ekunu no because be man no dey on call so oba no na bi you can insult her for anyhow front back center left and right then so to involve the husband in it no in cheye other forms so adwentre efa ensemi ehho anything fabra ebesome e your comment section like a videos not share on all the social media platform no eso media any ekia sikapa makram